Lisod kaayo nga ang atong pagkaon pitura kapan unya ang mangaon mga 4,000 kabuok murag lisod kay na nga hikay no. Karon gani daghan kaayo ang murag malangan gyud pagpakasal, magpuyo-puyo na lang hinuon tungod kunos kadako sa gasto sa kasal. Pero ang nakapadako gyud ana usagis nakapadako sa gastos kasal kana gyung hikay. Kay dili sayo no usa ka tawo hotdon magin ang 7 kapan sa usa ka tawo. Unsa na kanog 4,000 kabuok nya 7 ra kabuok pan. Na kay anak 3 kabuok nya wa na kay trabaho, taktaka. Nya tagaan lang kag allowance nga 1,000 ang simana, nya 7 kabuok imong anak. Kaya. Mo nang uban karon sa sus lisod na kay mga anak og daghan. Duha na lang gi anak. Mo na siya. Kana mao nay tawhanon nga kamatuoran. Nya kay maglisod man ta, maghimo sa tagtawhanon nga solusyon. Ang solusyon sa mas nahitabo ni Hesus, papulion ang mga tao. Papulion, palakta. Ayaw pagpa-sakripisyo nila. Ang solusyon sa nato, hala, mangural sa balay. Aron dili mudugok ang kanang silingang mga way kaon. Kurala imong balay. Aron di kasod. Kay managana naman to. Kay way kural, nyawa say sira, muditso man tog ukab sa imong kusina. Muditso man tog kuha sa imong mga bugas. Ana mahurot na imong bugas. Hala, butangig doorknob, nya i-close na diha. Nya butangig no trespassing private property. Kana secured na kaana. Mo na siyang batasan nga tawhanon. Sakto na dili. Dili. Say dili kasakto ana. Porting saktuha ana maobitan na ginabuhat ros tanan, ginabuhat tas tanan. Adi tingali tanan gyud kay ang kanang wa say balay wa man sa nagbuhat ana. Pero ang kanabang naibalay ba labi na gyud naa kay matigom-tigom nga bahandi gibuhat na. Pero si Jesus lahi. Ingon siya ayaw. Concern kay siya ba? Ayaw palakta. Kay mga makuyapan unya na dihasdan, wala ba na yung mga kaon, tulo na nakaadlaw, sige kuyog nako. Palingkura. Nya kitay mo pakaon. Yung sa may gamiton, ang 7 kapan. Kaya, ipakaon ang 7 kapan, ngadto sa 4,000 katao. Kung si Jesus pasultihon, why problema? Kaya. Agi pakaon. Pakaon. Paghuman, kaon, busog kay silang tanan. Nasubrahan pag yun og 7 kabukag. Sunan ka na, ang 7 kapan, nakapakaon og mga 4,000 ngadto 5,000 ka mga tao. Unya nasubraan pag yun hinuon og 7 kabukag. Unsa man ay tawag na to ana? Unsa titawag na to ana? Milagro. Milagro. Gusto mo magmilagro? Kamao mo mohimog milagro? Dili. Nya kay igsuon man ta ni Kristo. Si Kristo nakahimo magmilagro. Nya igsuon man ta, dili ta kahimo diay. Si Kristo anak sa Dios. Nya kita anak masad ta sa Dios. Dili ta kahimo. Kahimo di. Matod pa ni San Pablo, ang tanan nga nabuhat ni Hesus mabuhat sad nato. Gani si Hesus mideklarar, bisan unsay inyong pangayoon sa amahan sa akong ngalan, ihatag niya kaninyo. Ug ako ning gibuhat aron makahimo mo labaw pa sa akong gihimo. Mo na giingon ni Hesus. Ang kita ko no makahimo pa ta labaw pa siyang gihimo. 12 ra man to kabuk iyang apostoles sa una. Nya plus niya 13. Sila gyud solid nga grupo. Ang ilang giatiman gipakaon 4,000 or 5,000 kabuok. Karon kay ang Katolikos tibok kalibutan 1.2 or 3 billion naman. Plus ni Hesus pila naman na? Kamo na lang ihap. Porting daghana
Unya kung magtinabangay tang tanan kining 1.3 billion ka mga Katoliko. Katoliko lang ha, way labot lang ng ubang Kristiyano, mga Protestante, uban pa diha, way labot. Kita lang Katoliko, magtinabangay ta pagsulbad sa kagutom sa atong isig katao. Makasulbad ta dili. Makasulbad. Sulbad ay dinhi lang sa atong parokya, pilagod ta kabuk dinhi, gikan dinhi ngadto tabla, pilam ta kabuk. Oh, yango lang mo di ako wasa ko kibaw. Ato pangutanon to mga kapitan. Pila ta kabuk. Ay ibutang ta lang dinhi og mga 20,000 tatanan. Nya naa diha roy way kaon. Kay kitang tanan makaon man kita, bisag ginagmay kakaon man kita. Naa diha way kaon nga mga 5 ka buok or 10 ka buok. Nya kitang tanan mo tampo tag bugas nga tagsa lang kahakop kada balay. Bugat na o dili? Sige, haron dili gyud kay kapoy sa na pa din suroy pa kangatos balay. Sila na lay atong pasuroyon. Ay kapamahaw atos usa ka balay, paniodto atos usa ka balay, panihapon atos usa ka balay. Bugat din nang na. Dili. O bisag din na sila mo trabaho makakaon na. Pero unsa may babag, muingon din ta ngigagod. Ngigagod. Haya-haya nila no? Di na lang sila mo trabaho niya makakaon kahayahay gud. Hala, ikaw kun ay pagsuroy-suroy nga wa kay balay, nya wa kay kaon. Hay may hayahay, ikaw nga naghatag og pagkaon o siya nga nagsigi og pangayog pagkaon. Mas hayahay ka kay na kay imong kaugalingong pagkaon, katuwa man toy pagkaon. Nya hayahay din na, giilis kuno mo role. Mao na nga si Jesus ang iyang gi-offer ang Ginoo ba nga gihisgotan ni propeta Isaías diri sa unang pagbasa, ningon siya, makasud lang mo sa akong bukid, niining akong bag-ong bukid, magbahak ang pagkaon og mga lamiang bino. Ang kumbira kanunay, ang kumbira pasabot dili gid magutman ang suod sa Ginoo. Kanang gasigig kuyog sa Ginoo di gina magutman. Di gina magkalisod kanang gasigig kuyog sa Ginoo. Pero kanang mga hudas sa Ginoo, kana bang simba-simba unya mga satanas dai kay binuhatan inig humas misa, kana mga tigpakaron ingdon ba mao ginay magkalisod. Kana bang sigig ingos Ginoo nga Ginoo mutuo ko nimo, Ginoo mosunod ko nimo, pero ang kwarta di ay mao iyang Ginoo sa kinabuhi. Daw kay kwarta. Daho gyud kaayo. Ang iya gyud tigom kay para sa akong kaugmaon. Kisa man di ay nag-secured sa atong kaugmaon, ang kwarta o ang Ginoo? Kana. Nya kun wa na kay kwarta, nya na kay Ginoo, secured o insecured? Secured. Di ka magsingpangutkot sa imong paita ning way kwarta ana. Mayon tag mangutkot sa atong paita ning way Ginoo paita gyud ug wa tay Ginoo. Ang kwarta man noon mo'y pangitaon maayo. Mao na may Ginoo hinoon. Mangaway na mas mga nangutang nga di mo bayad. Buy-buyon pa. Kamu biya sa una, sa dihang nanginahanglan ka, wa biya ko magkuan dayon, maglangay-langay, taga-adenti ka. Nya karon ako nay nanginahanglan, imo kong likay-likayan, kabaga ko nimo naong. Ang usa sa ditong giyaw-yawan, sige sag panunglo, may ratag mamatay ka, may ratag mamatay ka. Hasol ba ning buang na ko Wa na, perti na yung awaya, wa na pagkaon, wa na kalinaw, wa na paghigugmaay. Nga naman, ang kwarta man maoy gipakaginoo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, niingon ta nga sa to? Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo sa tanang adlaw sa akong kinabuhi. Ninduta na no? Ang balay sa Ginoo, why problema ang kwarta dito. Wa nay gamit ang kwarta kay libre ang tanan. Pero unsaon man pagpuyo dito sa balay sa Ginoo? Una, atog yung puy-an ang kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo. O unsa man ang kinabuhi ni Kristo? Ang pagsigig yung atiman sa iyang isig katao. Kana yung paghatag og kana bang kaluoy
ngadto sa mga nanginahanglan. Mao bitaw diri nga dad-an siya ngadtong mga tanang masakiton, iya rasang gitambalan, giayo niya tanan. Kana bang ang atong paningkamot para sa kaayuhan sa katilingban, dili kaayuhan sa atong kaugalingon? Na dinhi. Tinabangay ta ana. Katilingbanon ba? Gitawag na siya og community-centered or community-oriented. Dili kay self-oriented. Dinhi bitaw sa atong parokya, ako maginisgyag balik-balik aron sad mo makasabot. Kining ato mga proyekto dinhi nga dagko na kay kantidad, dili biya ni siya sayon hipuso ning kantidara. Ug anhi lang kita mangita dinhi sa atong parokya kani palibot dinhi bang. Kusmod na kay nignaong ang manimba. O gatog yung anaon pagda niya kana mga balay diha ato nang kutahan sila tanan mga Katoliko ato niya atong ingnon og di ka mohatag maimpierno ka kay Katoliko ka minaw ko imaldisyon na kustanan pero ngano man nga nahimo man ni nato ang proyekto nga dagko kay tanan tungod ni siya sa mga tao nga katilingbanon ang panghuna-huna nga bisag di ako sa Amerika, di ako sa Canada, di ako sa Australia, di ako sa Kuwait, Hong Kong, Japan, ug asa ko gidapita. Nibati ko sa gikinahanglan sa San Vicente Ferrer Liloan. Nibati ko sa ilang panginahanglan, bisag layo kay kustanan. Unya ang taga diris dool. Ang sa may gisulti. Pasalamat. Ako kana, salamat. Ang ato sa muampo sa ta para nila, ato sa iampo. Magampo sa ta, pasalamat po ta, ampingan po ni natong ilang hinatag. Dili kay yama-yamaan. Ana, dili kay ato lang ibaliwa, ato sang ampingan. Nya kita sa dinhing na nagsimba, maghiusa po ta. Nakighiusa man ganitong tuas layo nga wa gyud kailan nato. Kakita lang nato dihas TV, dihas online. Napay mo ingon ako, Pader, salamat yung kaayo nga nagkaila ta. Naku, kaila ko taon ani nga, ta magkita. Nagpasalamat yung kung nagkita ta, Pader. Nagkita nga, wa man ko kita nila. Pero ang ipasabot nila nga ni simba ko sa misa nga ikay nag-celebrate, natandog ko, nakasabot ko, nabag-o ko, nahayagan ko, na-inspired ko, muna mubati sad ko sa imong panginahanglan uban sa imong parokya. Pagkanindot ana, gitawag na siya yung Catholic Church. One body with many parts, but each part is concerned about the welfare of the entire body. Sabot mo ato? Galisod kong sabot ato. So, usa ka lawas nga dunay daghang bahin, apan ang matag bahin naglihok alang sa kaayuhan sa tibuok lawas, dili lang sa iyang kaugalingon. Ug mao ni siya ang gingharian sa Dios. Mao kini ang tinuod nga langit dinhis kalibutan. Mao kini ang tinuod nga simbahan. Og mao ni ang tinuod nga tuburan kalipay og kalinaw. Dili nang pagsigig himo anang balay dagko kayo, tigo manang daghang ing kwarta dias bangko, acquire anang mga yuta nga dagko kayo, pangural anang mga yuta, sigig yung panghingilin anang mga taong namuyo, paghinginlan. Wala ba'y klarong relocation? Unya, way klarong relocation, mag-squatter, magyaw-yaw na sa ta, kadaghan bang squatter? Akatuyaw-yaw itong nangural. Nga nung gipapahawa na dito, nga nangumara ba unta na dito, nya gipapahawa man noon, nangisda man ta na dito, giilog naman hinuon ang dagat. Mapatay kita, sige na, manindog na ta.